Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ngan pen mau ye pi. Haka election ka baningtong iba Highlander iwan balay. Haka election baar iba Highlander iwan baar. Haka election balay iwan bakado. Baningkong nay pinyo uriw rang ba. Uba bread yala kajong kakamay kakaji hakaying kasem kumu engineer ban resign nakakam ban wan shapi na kabenta kajing kersyan ban toy siya katong jing job dan ubadot taong yang amenta laday neem kapor ya kakse pendeng ban penjob ya kom uta urang ba hodem ya menjur rakti ma menjur ha kakte ta ang kibrel hamaring kening dot kundayu to bro ubatang krian rumnang Pidon kam kajabing banlang unang yalam ubat bit ne pidon kam utelit klem shing dan kam don kajabing utelit klem shing day nalat sa kaway dengan kelay pesya ang ne Bayale MDC bapak penjob MDC yang way na candidate day ibahe Highlander kung do ba dantang kajing sngaw kendid ruba ng ko bahet payla siyang na klemyele ya ke MDC lakarsan yang nga menta katanti ko nganwan banyarap mga yapi day nalat laklet ya kakamba bhabale uparalok batladung na din banangan iron bet ngam salyay ya ubahep Highlander kajing lang bro gabakom na akom kata ladayaw tayo uparalok ubamapay paralak kanto banyeng MDC uang iam to ay lad liam yaw ni tangdap shisnem shiteng uay prak dadin taray dingla banyesanya la ktang ne tasa kaway ng keliya kaksaya pendeng Payla dap ay syuki yung way ubriyo ban siyang hakaway kajaka. Mentapan usa kaway pat kasyuki. Unsyang tanggana kasyuki. La yung way ubriyo ban siyang arsyuki. Kabae, banbo, bat penwandur hakajabing. Kabae yang abang smutu. Pidai banken mau bahaba pila penkop buram ya unong yalam ban sim ya kabenta sinsyar kadar hakaway kabenta wat no sega uway pat ban sim ti ya kaway pat kabenta Henry salam kumbalang kasesyen bakhat haki HDC men haki nikis ngiki bedang sudet Kiyong hap at John no ya kasesyon. Naman balay u chairman u hablek campaign canvas election. Nga moder kaday katakadaw baki at John kat ya kasesyon na district council. Kajing dunong kabakraw. Ya kathi kaying darbar thaw ay jong kajala. Ka district council Kadai ngajaka kentang kabayada
siap kabaya dayu kundo kabaya daya kajat penriu dan kamba pinpa yang wei ubriu baun kmi untet ya kihima kisima kidorbar pelun bat ya kajing long kasi karajongi ha kani kajela kajongi kibabuan ki issues ban keren ngan sujit tang katukat ni da kabapan maaf ya kita ki kemak sarkar kibawan sa kani kajing yalang banang ini bala ay pori pitang hado nyaw boji ban maaf namar kinong kendong ngan ya tho ya pi kidai ki priyo ki banik bri letling ka kibawan na kibri giling kaha ka porsan siteng rawajin dalakem yung kabeneng kidang kambakin syat kinti wala kijong ki yekisen kidang kamban pensumpun selaya lagi kang gikti henry dan pakka sarkar boong paya set dan kamre ban pensai pelaya dum lupa syong no hayeng na ya keren election kamlaleng benta nga on pi ki issues ki badon hakmat jungi ki long ki issue ki badrim dat ki badon kam nga nakaliang kajong nga simet menta kajanmit ngan ban sakaway iba David longlum iday uparalok bayat ring kat nga hapo assembly bonsin kom urang ba samla ijuk tang banyo i baka constituency kajong i kabadang sabin ang dan bas ngap haba ilek pan kajing yarap ban pengkau ya kajing im kalman baha kalong baha jong pi hakane kadong katan kajing so si kajong i kajing thang kajong i haba ngaru ngawan sikse pendeng nakasin kabaningkong yang ngalawan lam hakasurok kabanya kaliru lae nang taki ongpat bod yangi baka seng kongres kaklem le kani kasurok kanong rim jong kani kasurok wala mana ka NPP ka NPP ding kadang min wala ka NPP yam wala ka seng kongres utay UMLE jokti ubawan maya katikat longan piwan ko piong kaseng kongres kaklem le nalor badan dong tulit klem siing pimatla sa lagi jong kikmat kindan kibawan ang ya pibod ya ka NPP mam sendap election ngins na no ya ketika surok klem pep la dan bawan pensyabi ya pikunta kat siapa kilet kular banweng ya ki metor na tem metor kular banwan ra ka ILP kular banwan ra ka tim khasi kular banwan ra ka roy kapa mentala jan arsnem kenti piayo kamay kaji ya ne klem yo kamay kaji jan arsnem ang ubraw lockdown damday ka lockdown ang ubraw curfew kata kaday karoy ka pa piyo iya kaliang persya ha assembly kumno bangiat hirya ki isu henry isu penpa si penpa nakabel banong stang minute stang lay minute stang sipong minute laha election rookie ong stang minute stang lay minute stang so minute kabel jongki kapa namar ki bel haki school klem riu bat klem yas no show day nam
ki khon ki khti ki jong phi ki ya ban lek school nalor bangi dang sadin kung kajat penriu klem dan kajing perkhat perdan ban dapat tilem nakabenta ki khon jongi ki badang he ki dang san balai lockdown covid tang kajela Meghalaya ka covid kaladat ya ka perthai barok kawai Indonesia kiwi ki benta jong ka perthai bat jong kari India khat ai dang donru ki bakamai khat ai dang donru ki balik trelekta dang donru ki balik school mangihang ni shu lockdown lenter pidai ban bo ya kini ki issues hakmat jong phi bawat juklat yei ba David Nongrum kom ka paralak jong i kom ka men ka jong i na ka benta ki kanyongot ki MLA Congress ngawan hakmat jong phi bat ngadem ngango man pen kan ma ye phi yo ni u khon samlarang ba u bo blai lai bit pan shimna shu bat lada ka kse penden kadang dan ka buron ka akor ngangai baka jing tip lem kan long ka bakraw ha ka japing ka jing mot ka jing perkat jom hi bat pinang ngilamang yei ba David panlong MLA sansnem to ai baka sen Congress baku candidate bapen yang ke sen Congress on lang khmat ban shimti ban pendet ya kata ka jingjep jong pi hu arajar khatra pia menjor bana pia menjor bana ko khon samla kan ong ye pi tang kawai ki jing ma ki ba ap ha kane ke jella ki ba ki khon ki khti ki paten jong phi jong nga kin sapet bat kin sakren bat kin sapisar sngai bha wat sha te sha khom hakabirya sanspa shimit kabirya kabang lang ka jing penshoy ka bajori ya ka jing em ka jong phi ngingim kwa sanspa shisni shwa ka election ngi kwa sanspa klur nakabenta para kawai ka constituency Kumbakalong kakasimit ladadan baay kon samla kari shisin pinya ita isanspa what day yala ka jong kapot kapapayang do pelong snam pelong pura ya ka jinglong nong song snong jong pi hakani ka jela ka jongi ken mau pahabag nila pa yei ba David au arajar khatra ban long u MLA jongi ngedei ban pendek ya kata kadang kumbalamang na daw arajar khatra ka election kadai ka kamyap kamin bat kot pimpot cuma kum kane ka benta shin khia ya kata ka DP jong phi bat ya kata ka jinglong ka jingman breu ka jong phi pension nang rim ya ka budget da ka ba phi pet ya ki issues je da ka ba phi kan mawi ba David budget da ka ba ong bangin kershan ya ka yeng ka sem jong iba David tang kata kaburam ka bakaddo ka bapilaban ai bat nganganget baka kse pendeng wala ka surok jong pi kalapay kajabing jong pi kanompe bat kalong renyang jong pi kanom ngop ya ka jing penshoy jong kibriu shipot